Ku mwanya wa kabiri tutabatindiye, muri top 10 y'amatelefone akunzwe muri Afurika no mu Rwanda muri rusange, turahasanga telefone za Samsung. Samsung ni uruganda rucuruje n'abanyafurika imyaka myinshi, ikinyacumi kirenga. Uruganda rugurisha n'abanyafurika 15% rw'amatelefone rukora. Iyi Samsung yigaruriye isoko hano muri Afurika. Samsung ikora telefone nziza ndetse bamwe banagereranya ko zishobora kuba zigereranywa na iPhone cyangwa se zikaba zanaruta iPhone. Ibyo simbizi, wabibwirwa n'abashyiramo za operating system ndetse n'ibindi bitandukanye bakaba batugereranyiriza. Ariko Samsung by'umwihariko ni telefone nziza, ku ifoto ntawe ushidikanya. Telefone zirambye umuriro ndetse telefone zikomeye hano mu isi nzima. Samsung ni uruganda nyine nk'uko mbikubwira uza ku mwanya wa kabiri mu zicuruza amatelefone menshi muri Afurika.